رمضان ملت هش لیمینید که شربت و مخلوز بیا لوزینه دوتینه رمضان و مخواش در بازده بی سر خیره بیر انشالله لیمینه 6 میلیون یا شربت نه مالا شربت 6 میلیون او زیکو خلوز ده بی رمضان او جی عادت که ملت میا نه که لیمینه افعال یا پمی مولی هم چید کتینی El emeği, göz nuru dediğimiz bazı şeyleri böyle Ramazan'da özellikle öğleden sonra Cizre sokaklarında, Cizre çarşılarında görebiliyoruz efendim iftara doğru.